Recording in 3, 2, 1. Yo, what is up? It's your boy Joe Boy, aka Cookies, back again with another episode of a Life of a Bi podcast where we chop it up. We have great conversations with bold and authentic individuals. Bye, gani. If you are new to this podcast listening right now, either in YouTube or Spotify, do me a favor and click the subscribe button, notification bell, or if you're in Spotify, just click the follow button. And let's go ahead and get started. Today, we have a very special guest, one of the living legends of the Cebu music industry. And sa tinood lang, you are one of the reasons that I became a songwriter. Actually, I was first year high school ko. First year high school, I used to live in Ormoc. I lived in Ormoc and nami sa plaza to. And ang tukara to kay first of summer. Second year high school ko ato. Well, well, di ta magkuhan. I'm not gonna ask for your age because you are a timeless guy. You know what I'm saying? So even now, like I told Kroll, shout out kay Carlo Gabiana. Crawl. Mura kag vampira. Na antud karon, it shows sa results ba sa imong work. But anyway, it was first of summer and I heard it sa plaza. Yung anak ko pay tira ni niya, kisa ni sila na, and I thought you guys were international. So I did a little bit of research and lo and behold, it was Urban Dubs. So without further ado, we got Sir Gabi Alipe of Ayun ang sir do. sige. Gabo lang. Gabo of Urban Dubs. So musta bro? Okay ra ba? Thank you for having me on your podcast. If you want, pwede ra ana para chill ra kayo na Pwede ra ko ana. So but either way, whatever Ay. yung mga Madungog raman ka. Oh, dungog kayo. Alright. So High tech ra ba kayo nimo? no, lingaw guys. So I hope you could have one of yours someday para na kay mga nindot na mga demos ba. Because let's say for example, you've been to Canada like 2 months ago. Mhm. Yeah. How was it? Lingaw sa dang tour. I mean, it was our first time na mo na nakalarga mi dito. So Sa Canada? first time na mo. So blessing. Nakita gani mi ni ano dito ni Tony. Net Ah, Fonzie Net nila Fonzie. kuan pangalan ni si Galgo. Kaya kita mo Oh, Galgo to. Wami nakita ni Ako Galgo. mo nakita ni Galgo. Ang nakita mi nila Benji from Sheila and the Insects, si Carbs, nakita pod mi. So dagan mga Lingaw sa familiar faces. dagan familiar faces. Si Fonzie, we saw him in Toronto na leg. Sila Benji, si Gigans ug si Carbs kay sa Vancouver na leg. So pilam to ka cities? 6 or 6. I think 6 or 6 pero nami duha we did 2 shows in Toronto and then Vancouver, Winnipeg, Montreal, uban pa. So in a span of like a month. Oh yeah, mga 3 weeks mi dito. Pero dili kay siya nga grueling na kanang travel kay you get to spend time there maybe like 3 days at a time. There are breaks in between shows pero na mga uban mga leg na like let's say the first show in Toronto, nami usa ka show sa Toronto na lahos mi after the show dit sumig Montreal nya balik na sad kay padung na sad larga. Na mga inana but nasa gyapoy ka ng gaps na 3 days, 4 days na makapahuway mi gamay. So those were fun sad. Lingaw sad to siya. Ay tira no. So And we were well taken care of sa mga kanang organizer nila dito. shout Mabuta out sad. to Wham Studios and all the organizers from each leg. Paitira. Dagan sila, dagan. Dagan sila nagkuan ka corporate. So Mm. Paitira. Because I remember you guys also did a US tour like I think 10 years back. 2018. 2018. you guys. Nag-reunion me sa original members sa Upat. So si Janjan, ako, si Lalay, and si John. We went there 2018. Reunion. So when, di ba, I also remember na you guys announced that you like
take a break mo? Yeah, Or- we took a break 2015, nag-hiatus me. Okay. Hiatus me 2015 kay sa sigig trabaho, Oh. pukpok. Especially sa Manila, no? Sa Manila niya, all over niya. Murag niabot mig point na nausab na sad ang mindset niya kanang everybody started having families. So ang priority ni shift na ni, good. ni shift, ni change ana. So Ah. so ni decide me na magpahuway lang sa ami. At the same time si Jan said na iyang wife kay na dawat man siya work sa Australia. So So- that was the start of like nag-trickle down na Trickle down din si Lalay. I had Jacob with Yeah. Jacob was born already, and then si Lalay also started having her kids. So murag na burnout sad mi gamay. If honestly speaking, all of us started getting burnt out with the constant playing niya. Muna may rasad na magpahuway lang sa kadali. Murag No? perfect ang timing. Align ra jud tanan. Kay Kay sa mga naminaw ro na dili yung wala sa ato ang amuang field which is performing, music, ma-burnt out jud ka kanang I think in any field of work no basta that mo you do. After a while, if you're doing it more than a decade, decade. more, di ba? Yeah. In our case, atong time after 15 years, so murag kung balik-balik niya ang grind ba. So Yeah. murag nindot sa na pahuway lang sa kadali. Especially when you have families na. So at that time when you guys at namo sa peak sa inyong grinding career, what are the activities that make you sane? Before my son was born, ato nag-gym, martial arts, jiu-jitsu. Kay nindot man gud sa jiu-jitsu kay creative output gyapon siya. So, I mean, it helped me a lot sad sa disiplina. Kay it's no secret in our line of work. Dagan kay mga tentasyon ba. dagan kay mga kiat. Yeah. So dagan kay kiat. So it's better to have something that can ground you muna na nisod ko. Yeah. So pero before ka nag-music, nana jud na ang martial arts na ganahan na jud ka na. Ganahan in a way kay fan mga ko ni Francis M. Ninja Kids, Green Ninja in the 80s growing up. So murag nahilig kay ko og martial arts niya akong my dad said. So murag pass down siya from Is sa your family. dad kuan kanang unsa na yan? 12 pares. 12 12 pares nga judo. Judo. So murag na pass down ang love for martial arts niya. Even akong mga igsuon, everybody knows how to do something. Nice. Pero it's all training. It's just a fun family thing to do niya. Most na akong gipass on sa akong anak. Kaya ang disiplina sad ang you learn how to focus, ang how to deal with your emotions, pag-control sa imong emotions. Pride food no kay kanang when I started also training boxing, that's when I became more calm for some reason. Kay kapoy man ka. Yeah, true. Kapoy kayo. And now that we're let's trace back sa imong roots jud. You are you grew up in a very artistic family, di ba? So if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, your mom is a songwriter? My mom is more or less she's more of a creative writer. Creative writer. So she knows how to write songs. She used to write songs. She used to perform in a band as well in this late 70s. She was a singer. And then eventually siya ang nag-influence na ako growing up in terms of expressing myself through writing. Mga poems, short stories, essays. So before music, you write poems na? Poems and ana. Muna ang akong initial love for music was rap. Hip-hop Really? din Okay. ang first na kong music na I actually really loved for myself. Diba? And then eventually my mom now is an author. She's published 3 books so far. Wow. So hilig gud ako mga writing. Sa akong dad side kay ano man siya kana music lover gud akong dad. Kanang na siya yung mga vinyl collections at sa una na I used to as a kid I would rummage through the vinyl collection, so Beatles, Led Zeppelin, George Benson, Sade.
So very varied sa yung musical taste. So hilig man kog hip-hop, muna na na intriga ako sa vinyl kay ako mong i-scratch. Yung suko siya kay magaras man yung vinyl. Pero eventually I learned the value of the music when I started actually listening to the songs. So when did you pick up your first guitar nimo? I started learning to play the guitar. I was 9 years old. Kay akong mga older cousins sa akong mom side, kay sila na hilig man sila gitara. So since I was the youngest at that time, mura ko kung unsay buhaton sa imong mga maguwang, sundon ra pud nimo aron di ka para ma-in ka ba. So na ganahan sa gitara, so na nikat on set ko gitara. Yeah. When I was 9 years old, ang gigift na gitara sa akong parents nako kay nipalit sila gitara sa kulon, Lilang's guitar na acoustic. So 9 years old, and what was the first song na imong nakatunan? Horse with No Name. Horse with No Name. America. Si tawa na with the horse with no name. Kay E minor man siya og A7, so sayo na kay siya sa kamot. So pinakauna na chord na imong na E minor yun. Okay, duhara man. Duhara ka buk. Na A7 sa duhara sad ka buk. Paitiray. Yeah, humana na 9 years old ka. So of course you've been practicing, learned a couple of songs. And when did you decide to, you know what, it's time for me to start a band? Ang banda-banda was never in my radar up until high school. Kay sa Don Bosco, kay very encouraged man ng music o ang banda-banda. Daghang man kay mga banda sa Don Bosco. So, fan kay kog Eraserheads. I grew up loving Eraserheads. Kanang, na timing pa gyud ang grunge era. So, banda-banda gyud ang uso. So, ako mga classmate, ganahan mag banda-banda. So, sakay ra sad mis uso sad. So, I started trying to learn how to play guitar even more in high school. Dito gyud nagsugod high school. First year high school. What's the first name I said names in yung first band? Zip. Zip. Kay it was based on a juice drink. Zip na juice drink na mura siya triangle. Orange juice. Sikat kay siya pag high school niya. Akong makabanda kay si Jeremy Custodio, based sa Herbs. Okay. Si Felix Lauron. Kay dormer man mi. Ahead sila na kog 1 year sa Don Bosco, pero ni puyo mo miss dorm sa Don Bosco niya. Kung nay misa sa dorm, kami may patokaron. Nami ka ng murag chord book na Youth at Prayer. Okay. Ano ba? So, mga kanta na dito niya ni chords. So kami may TikToker niya, nagbanda mi. Kay namay ka na murag Battle of the Bands pero mi sa so kita sa una. Don Bosco niya, magbanda ta na. Sige, so 3-piece. 3-piece mi. Right. So you had that banda mga pila ka years, mga 2 years? No, just for fun lang. just for fun. And all the bands that I joined in high school were all for fun up until the point na I started playing in bands now with my batchmates, ako mga classmates. Nya inana Eraserheads among i-cover niya kana mga uso na kanta during our time, our era. And then eventually ni start ko tukar outside of the school kay nay mga higher batch na ambot lang nalingaw siguro sila tanan kay gamay man ko nya mo gitara ba. Kay gitarista man jud ko. Akong ganahan ko gitara gid. Nya murag gihagad ko nila na tukar ta gana ka mo swag tukar diri sa kana mga bar. So cover mig mga Juan de la Cruz, mga inana na mga kanta gud cover gud gyapon niya. Kana mo to nakasuway na kog tukar gawa sa school, mga bar na mga ethnicos sa una, karaan na Artist Days, mga inana Slabadu. Basta karaan. Paila ko sa akong edad. And diyan na nagsugod na dito mo tig-practice sa backyard. Dili pa, wala pa gyud ang backyard atong panahon. Wala pa. Ang backyard ni gawas na siya, I was already in college. Okay. Ya di pa gani backyard ang yang pangalan to, ang pangalan niya kay Quasar Studios. So you were doing that
throughout your high school na tukar sa mga clubs kanang mga bars here sa Cebu? Yeah. For Not fun. regularly. Yeah, regularly for fun. That's Mm. your anang laag kumbaga. Moy akong laag. oh. Moy akong laag. And how did you meet with the Urban Dub members, or what's the transition man ana? I think you were in college at that time. College, nag-ilami nila kay kami tulo, John and Lalay and myself, we were all in fine arts. Fine arts advertising man mi sa USCTC. Yeah. Although they're a batch ahead of me, pero syempre since same department, makita ra gyud. And then I became a huge fan sa Bahoyos Shrub. Sa Shrub? Bahoyos Shrub. Na banda. Shrub? Reggae sila na banda. Okay. Si John, gitarista, sila Gomer, sila Ayan Sekong. So ilang batch. Ilang bukalista si Maxi. So every time na manukar sila sa anywhere, ang akong mga kabarkada na ko in college would nahilig mo mig reggae tanan. So kanang kung asa mo to karang Bahoyos, tanaw gid mi. Murag na fan gid nila ba. So diha ako na naila-ila with sila John, and then eventually Lalay. Kasi Lalay sikat na magid si Lalay. Wa pa gid kay kanang she's been playing since she was 14. So ilado na gid ang pangalan ni Lalay. And of course kuan siya, na stigma kung girl niya. Niya, maayo pa siya. May tira niya. Ya gitarista pa gid siya sa una. So kanang kailan jud ko nilalay. So eventually when I started playing gigs as well, mag-abot ra gid sa mga shows. And then when I was supposed to write the first album with the original member, si Jed Honrado. He used to be a DJ sa Kiss FM. Yeah. Wala may laing kabanda. So na siya banda with Lalay na side dish. Kuyog sila ni Alex Lim. Okay. So since recording ra unta mong plano para remembrance raman to siya na album. Para nalay ka ng kay mularga naman siya States. Si Jed. Si Jed mo balik siya States. Siya drummer siya. Multi-instrumentalist man siya good kay he also played guitar para sa Squall na banda sila Warrington. And then pero nagbanda man niya, gana siya maghimog album. So, naman kay mga kanta, 'di ba? So, kanang atong i-record. Ana. So, pagpangita na mog mga membro, mo to gikuha na mo si John ug si Lalay. And kano sa man paglarga ni Jed, dito na nisud si Jeros. Si Jeros mo inipuli. Ay tira. So, how many songs that you guys recorded with Jed at the time? Album? A total of 8 songs with Jed. And then, wa na human ng album before Jed left, si Jeros ang nipuli. So, Jeros recorded the last two songs for the first album. And then, eventually, siya ni-record sa drums sa Influence. So, Influence. Second well, album. safe to say, that's your first album katong with Jed. Yeah, ang Birth. So pwedira no? Na make sense na kay pagka second album katong Influence mo na tong naa ang Soul Searching. Si Jeros na to. Si Jeros na. And unsa may standing ninyo ato sa scene ato sa banda ato na time? Just kids who have an album. Kids that have an album kay everybody at that time tanan na may album. Kay tungod backyard lagi. Okay. Ang backyard when backyard opened kanang dako kay siya kanang tabang kay mas affordable na ang recording for mga students like us. At that time we were still students. Kanang na ang tiki sound sad na kung ganahan sad sila sa imo kanta murag sige i-sign mo na mo sila Mick og sila Kuya Enrich. Murag so of Smooth Friction. Dako kasi nagtabang namo. And then moto kanang everybody was putting out albums. So ambassadors na may it was coming off of the success of Glitch. Yes. So Sheila and the Insects pod. So murag kanang everybody wanted to put out albums. Kay
masayo naman mo record niya, digital pag yun. Mm. Bag-ura ni uso ang digital recording Sa to Napster pa to sa may kato mga panahon na. MySpace unsa man. Oh, Saan to? Napster, MySpace, sa pa to yung mga uban na to ha. Basta mga inana. Mm. So nag-record lang sad mi kung amo sad niya tukar-tukar kung naa, kung madawat. Pero we're just one of the many few bands around. Mm. So kato na time nagsige na mag-practice gigs in mga bars ana here and there Mm. ana. But naka-decide na muna na namjud album tukar na lang buta ato na lang ni Oh. ana mo na inyong work process at or Mm. transition ato. Mo sa mo process at the same time kung ang amo ang style atong time ha, kung invite to rami, di may mangita Okay, o okay. gig. Kumbaga, I mean, for us at that time, we never thought of this as being something as a or wami gahuna na ma-career siya. Career siya. Career siya. So, kung na mo invite na, tokar mo, ano? Mm. Sige, tokar mi. Okay na sad. Wami outwardly nangita, wami manager, wami nagpangita og manager pod. We weren't really outwardly giving out our demos. Mga inana. Kung naray mangayo, at that time siguro ang middle part of Birth to Influence, gawas na ang Birth, we were still recording songs for Influence. No karmi sa Ronnie's Tattoo Bar. Muna among regular spot. Gimi manokar sa una. Kanang na mga banda na taga Manila like Sandwich or Queso mo abot mo tan-aw. Maganahan namoy demo. Diha lang sa mimo hatag. Okay. So dito na nagsugod ang katag-katag kumbaga dito sa Manila scene. Sa Manila. Pero never mi kanang nawa mo. Sila rin mangayo ngayon. Kung mangayo sila din hatag mi. Kay mauo man sad. I mean, and then we never thought of doing this as a career. If I'm being honest. Lingaw ra gyud siya. Yeah. And kumanala kay nagsige na magtukar diha na develop inyong skill sa inyong sound sa Ronnie's Tattoo or sa backyard or Ronnie's Tattoo Bar, Artist Days, mga San Miguel beer events. So una, we would be given slots to perform, mga festivals, mga inana. Pero pirmi mi ibutang sa sayo. Nami sa hapon ibutang. So lingaw ra sad. Because what I'm wondering, good, because maora niya kung mga dunggan na. Kay dito sa Manila, uso man or it's anad na sila na kanang garage band type of timpla ba. Hala, sige, plug and play. And kamo, you brought that clean, crisp na kanang limpyo kay na sound dito that made them sa Manila na kanang grabe ani nila kay bisag unsa pa kabati ang instrumento limpyo kayo paminahon. So how did you guys develop that sound? Dire sad sa Cebu kay wa may gamit na nindot gyud. No, di ba usahay gani mangus pa ka gitara. So you have to make do with what's there. At the same time sad kung manukar sad mi nailain banda sad mo manguta naman sad mi giunsa man ninyo pagtimpla ana nya. Since the community was small, everybody knew everybody. Murag tinabangera po. Tinabangera sad inana nya. I think we never paid attention to that statement kay para na mo when we went to Manila murag mo na gyud. I mean, niya to mig bar dito for one of the first bars we performed in Freedom Bar. Way amp, usara ka guitar amp, bass amp niya, keyboard amp niya. Ang mga banda namong kuyog, siya pa usala nung tamig amp na kay bati ang gamit. Ano? Niya may ikog mami. Ay no, kanila. Muto mo gigamit kay para na mo mura na siya pareha ra gyapon na siya sa Cebu. Sa murag kira na. Murag ano kay siya ba kanang wala ra sad sa mong una sad kay. Mura na niya maikog man sad mig kuwam. Di ba mi taga didto so. Pero diha i-develop ang inyong sound katong sige na magtukar diri sa Ronnie's Tattoo. Diri gyud. Cebu gyud niya. Help also with all the bands now we've watched na
advised na ilang ipanghatag. Mm. So dako gyud siya tabang sa gyud. Nya katong time na nagsige na magtukar dito. Dito ron statue ang mga SMB na mga gigs. What made you guys sugal na tutag Manila na sa langgod ba? And I heard a story na wa mo ipliti ato watanan, so hangyo mo kanang ferry boat nya basta lang kay mutukar lang mo dito og usa ka set sa ferry Super fair. sa Super Ferry. Shout Ferry out to. Super Ferry. Napa ba na sila? Amot lang ko ba? But yeah. WGNA Super Fair. Yeah. Yun sa mga kisa may nag-approach ato who thought about Akong dad. Kaya namin tira. may kaila sa Super Ferry. Na siya kaila sa Super Ferry. So, himo ra ko proposal letter. Ana. So, hatag ra ko na, sige, kanang ngayon kay mahal man pliti eroplano. So, di man sad pwede na ako mag-eroplano ko niyang uban. So, kung magbarko tanan. So, barko tanan. So, himo kog proposal letter niya gi present sa akong dad dito siyang kaila na gi-approve man. Ang trade lang kay tukar mis barko. Padong pabalik or padong lang? Pabalik. So, pabalik. pag padong dito, unsa man yung gig ato? Nana mo set na gig ato? Sa asa? Sa Sa Manila. Sa Manila na ana. Moto ni muna ni sugal mi padong dito kay na may invite. So again, di ro mo mutukar ko invite. di mo sabi mo ato dito. Ang nahitabo ato kay tukar mi Ronnie's Tattoo Bar na timing na ang sandwich nanukar sa Cebu. So after their show, ngita man sila, asa man pwede mo tambay dire para inom niya. Asa yung mga banda dire. So gida sila sa Ronnie's. Nya ang last ako nadungog na storya si Mike Dizon, ilang drummer, nakaanhi na di siya daan before ato na gig. Nya nakakita na siya namo. And then gistoryaan niya yung mga kabanda. So pag ani sa tibuok sandwich na kumpleto gyud sila, nitan-aw sila sa Ronnie's. Yan nanokar mami. Si Myrene, ilang bahista, kay DJ man siya sa NU107 sa Manila. So pagkita niya namo, nangay siya demo. No, pwede nga siya demo na kanang na pwede niya ipapatokar sa Indoro naman to'y show sa NU107. Sa una ka na mga indie bands, mga up and coming. They called it, the show was called Indoro. So nalipay sa mi. So hatag mig demo niya. Ana niya. Eventually, iyang gipa airplay up until the point na thankfully na yung mga ni-request. So na-appeal na siya sa playlist sa radio station. So nag-brew nanay following na nahitabo dito sa Manila. Eventually, yeah. And then tungod sa following, ni-invite na si Myrene. Nanawag na ako si Myrene. Actually, in all honest, una niya tawag, wag gani ko nito na siya. So, sa kanang na-eye traction ng songs. So, would you be interested in performing in Manila? So, hatag mi ninyo gigs. Kanang mag-bar gig mo. Dako man to ng NU107 na show na sa Marikina Riverbanks. Dako kay siya na show na tagaan mo na mong slot at the same time para dili mo alkansi sa inyong plite o sa stay. Hatag mi ninyong mga bar gigs. Kay naman sila production dito na Admit One. Admit One. Kang Vin Dancel. Si Vin Dancel kanang maguwang ni Ebe. Ebe Dancel. Sugar Free. Sugar Free. Yeah. Nasa siya banda atong time. Twisted Halo, which eventually became periodical. So it was Twisted Halo, Dicta License, Sandwich, and Sugar Free. Ang kana Admit One group. Kana nasa production ba? So mag-bar hop na sila. So kumuha mo, tukar mo ning NU107 event and then para di mo alkansi, tukar mo ni pwede mo tukar aning mga bar shows. Tagaan lang mo gate share. Tagaan lang mo gate share niya. Ang catch ra kay we just have to figure out a way to get there. Nya amo puy anan. So asa mo puyo ato? Buwag mi.
pag unang abot na mong Manila, so nagbarko mi. Nya si Jeros kay ni Puyo Paranaque siyang tiya. Nya si Lalay ni Puyo sa ilang iagaw. Ako ug si John ni Puyo sa akong ninang sa San Juan. Okay. Oh, so nasa murag extra room dito niya. Dito ra mi ni stay. For pila ka months to? Ande 1 week. 1 week ra to? 1 week ra. So lipay mi kay naka-experience mi ato tukar mi. Nya na shock sad mi na kaila ang tao sa mong tukar. Nya kanang sayo gud mi ni tukar gud hapon, mga 4 o'clock sa hapon pero puno na ang venue. Nya kanang kulba kayo kay inig-abot ni Miss venue na ang Slapshack, na Collier Thread kanang mga banda ba niya murag nagtan-aw ra kanila sa TV ba niya karon kitaan. Mo ba to kasi ikaw siguro to nagingon na ni suka ka sa kakulba or Oh, tanan every show suka ko. no. So Suka. inana jud siya ka nerve wrack kanang kuan. Nervous good. Nervous And jud then siya. anxiety ana niya. Pero mawa na dahil na Inig iniktukar no. tukar. Oo. Even antod karon Nagyapon. di lang ko musuka pero kanang Nagyapon gamay. na anxiety gyapon before going up. Pero once we're on stage okay na. Wala ko'y Mm. problema. Pero lingaw naman. Lingaw na. Lingaw naman. Siguro ang anxiety comes from kanang murag ganahan ako mutukar. Siguro na. Yeah, so inana. So So 1 week mo dito. 1 week. Balik ra mo. balik rami niya. Ngita mi mga trabaho na sad. Diri sa Cebu ato. There is Cebu niya. Balik mi Cebu. Actually, ni-apply gani kog trabaho. Dili. Mubalik unta kog eskwela. Nya, kanang, balik kog eskwela niya, ni-apply sa kog trabaho di ay. Nya, paguman, eventually, nanghagad na sad sila. O, gana mo balik Manila na sad. Kanang, Kay nindot ang kuan. pero karon nanay ka ng mga nanay gamay kwarta para makalarga na So makalarga na mo on your own. Ang biggest break na mo kay na-nominate ang kanta sa Rock Awards. Mo to invite mi Rock Awards. Ang unsa na kanta to? Soul Soul Searching. Searching. Pag abot na mog Manila na may gamay daw na buzz sa band. So pag tukar na mog Rock Awards niya nakadaog mi Song of the Year. Dito na ni nausab. Kay moto kay ang Rock Awards at that time pag yun, tanan label naman nagtanaw ang mga executives sa labels. So muna na to na nagsugod ang offers. Daghan ang mga offers. Kaya nga mo indie man gyud mi kanang okay ra mi na mi diri. Lighter Records ba to? Unsa man to? Tiki Sound. Tiki Sound. Tiki Sound. O eventually ang nag-distribute was Lighter Records. Originally Tiki Sound yun eh. Anya pag unsa may feeling ato na kanang namili na mo ato ba? Nya unsay kanang reason nganong kana inyong gipili na kay nilarga man sila diri. ni kuan jud sila. Nilarga. Nguyab jud. Kay ang boss atong time sa we signed with the first label we signed with was EMI. EMI. Nilarga man sila. Yan ni sila nag-meeting mi sa Marriott Hotel sa una. Karon Seda. Seda. So nangato mi dito niya. Kami kung una na wag yun mi plano mo sign. Kay murag mahadlok sad ka ba kay kanabang mga record label horror stories. Lagi. Ya kami kontento naman mi diri. Tukar-tukar lang kay di biya ka magdahom na mahimo ning career, di ba? Ya samot pag yun na mo makanta pag yun tanan English pag yun. So kanang di gyud mi masa ba? Lagi. Di gyud mi mahug na mabutang og masa na pangwarta gid na So kami pag suod na mos meeting, amo ra sa naging na amo niya mo mga ganahan kanang pinahawd-hawd kinta. Kanang murag sana presyong ayaw ba? Kisa may nag-lead ato sa negotiation. Well, si Alex, si Alex at nung time niya, nanguta naman si Alex. So may ganahan daw, sige, inani atong, kanang unsahon na to pag ganami creative freedom, niya, di mi ganahan na diktahan ang unsay ang mga kanta. Kanang pinaingana na lagi. Pinaingana, di mi ganahan. Kay na naman may mga album niya, kanang regardless kung mag-label mo, hindi man mi, kanang. Kay mga kwarta biya kagamay sad kung ibaligya ni mo si
kuta sa kapoy lang kay. Kapoy lang kay ikaw Oo, pa mo DIY man unay. tanan Oo. ana. Pero mo lagi kay di man good career among gipapangita. Mm. We just enjoy playing, we just enjoy writing songs. Mm. So eventually pag offer nila nisugot man. Siya, sige. Pero larga, pero puyo mo Manila. Dito may murag Wala, lobo. di ka lang tiyan, eh. Diba? So, Oo. moto ang murag Wala tong murag sa man ni mo. unsa o moto ang Tawag na. sacrifice. Oo. Moto ang kung asa nami na murag na Ang road na ba? na fork na fork Oo. na ang road para namo. Pero we were young at that time. Ano man ko ato? I was only 21 during that time. Bata pa din mo na. At 22 de 2003. Mm. So kaya nagsugod man urban daw sa only 18, 19. Mm. So kanang at that time murag naka-decide sad mi na murag na ang opportunity, Mm. why not try? So unsa man to gitagaan na mo advance? And katong advance mo na to yung gipuyog balay. Wa pa gani. Wa pa. Wa ang advance na mong nadawat kay initially ang advance na mong nadawat kay iguro siya masyag iguro gyud. Sakto lang. Mm. Pang daily na mo while we were there. Ang grocery yan. Pang kanang sakto lang gyud. Mm. So, dili ka kanang madato dayon. Lagi I mean it was very less than glamorous. Yeah. Kaya di gyud siya kanang abi nimo sign na mi. Dili pa. Dili gyud. Wa gyud siya. And kato na album na inyo na buhat ato pag-sign ninyo sa man to. Pag sign Embrace. Embrace. Ang the first major label na album na mo under EMI man to. Embrace ang Mano tong First of Summer. mo tong First of Summer, Frailty, Endless, Endless a Silent Whisper. uh, Paitira sa Alert mga Armory. title. Unsay kanang process ni mana when you write songs? Unsa na collaborative man na or gikan pa na nimo as a demo and then you present it to the band? Unsay style man na? Unfortunately sa akong mga kabanda, mo start sa kuha and then ang role based man good ang banda. Mm. So I present the song ang basic na concept. Mm. And then everybody then contributes sa arrangement. So very ikaw basic. By raw, sila na ang spices kumbaga. Ana. Ah. Ako ang karni. Mm. Sila ang ricados. Mm. And then mausap pag yun akong arrangement kay paitan sa samtang jam na mabuhat atong time si Janjan na siya mabuhat na nindot kay na drum pattern. Makakuha kag idea. O makakuha din kag idea si John makahimog riff na or hook na nindot na mubagay. Diyan na naibase ni mo lyrics or dili Ang phrasing usahay mausab ang lyric or ang phrasing sa tono inana. And then ang akong nakalingawan sa akong mga kabanda si Janjan, si Lalay ug si John, especially during that period of songwriting with them, no, kay songwriters sad sila. Okay. Pero using their instruments. I think that's very important na kanang kabawsad sila musuwat kay kung unsa ang message sa kanta unsay story. Yes. Murag ilang gi-supplement sa ilang instrument. Yeah. Wa sila dili ka nang nag-drums ko diri. Yeah. Murag ni storya sa murag pangitaan sa ni Jan So Jan. ni-weave jud ba sa Uh-huh. music ba? Oh. Murag nay musical representation ang lyric or ang Sync kanta yun. o sync. So murag nalingaw. I actually learned that from them as a songwriter. Kay murag nindot inana di ay. Ana. Dagan kay ko nakatunan nila. Pero kanang kato gitagaan mo sa film to ka kanta, alright, sign na mo. Tagaan ta mo gamay nga bands. You have to produce how many songs? 10, 12? That's what we were lucky enough to have. Na kay mo lagi we wanted full creative control. Sugot rasad sila. Wa sila nagbuot. So kung unsa mong hukad mura sad ilang gidawat. So wala sila kanang pwede ba ta musuwat og pinasingle? So nalingaw sad mi nila. We were very very lucky na katong boss na mo. Actually all the bosses that we've been with sa when being in a label kanang puro sila kanang very open-minded and
butan. And they get the concept of where we're coming from. Yeah, they know, kabawasad sila na, wa man mi Tagalog na kanta. So, dili gyud mi mahug na masa kami na banda. So, So kasabot ilahang side ato ni Risgo po sila. Risgo Ni- sad. Oh, Risgo. kanang di jud ni sure yun na mo grabe kay kita jud ni sugal ani. Oh, Ana sugal ba? gyud kayo. So okay. And kato naka-decide mo pila ka kanta inyong ihatag nila. Napo, most of our albums, napo ra gyud. Na po, okay. Good round number. Lagi na po sa biya ko album ato Ah. Life of a Bay. Anyway, ang process ni Mana pagkanta mangita o like for example ang uban sa man nigrilyo pa para mako clay unsa may or kanang ang uban kay mo hubog inom or uban maglakaw-lakaw sa woods ikaw unsa man imong style ato. I was young. And Okay. young and dumb. Yeah. So I Young would and dumb. all right. Tell me more. Young, young and dumb. So I would assume you have like relationships and unsa man. It depends. Mga kaagi, kaagi sa kaila na kanang imong kastorya, Yeah, true. and then murag ma-internalize sad nimo ang. I think it's very important for a songwriter or an artist to have empathy. Facts. You know, being able to be in tune ba na kanang even kanang imong kastorya na minaw sad kanila sad gyud sa kanang ilang gi-share nimo ba. Kay in a way kung makarelate ko nila, and then I can use that when I try to present something or try to write something ba. So gamit sad ka siya. So, unsa man mo you pick up a guitar or since you were a writer poem na daan kay you just write the lyrics first and then you come up with Depende. Depende yun. Depende sa mood, depende sa kanta. Usahay na yung mga lines na for songs na kanang journal, kanang bisag ikaw good, I'm sure you do the same thing. Kanang mag-notes, kanang nakasdaan niya. True. Kaya, Yeah. Nakay mahunaw-hunaan na line or Magawas lang, nindot na phrase niya. Yeah. Or kanang murag buang lagi niya mag-voice note niya. Oh, yeah. Ito no ni mo ba? Yeah. Ana. So I still subscribe to that. Hantod karon yan na nagyapon akong proseso. So, in that way, para kung nana ka sa setting where you can truly create a demo at least, Yeah. mo kuha na lang ka sa... Kuha na lang ka niya. Ah. Yan, nindot sa na siya as a songwriter man good or kanang you write. Kanang suwat gyapon ka, you just put in kanang mga idea, murag magbank ka ba? Sige, bank kay eventually kung kanang mo lingkod na jud ka para mo suwat, sa imong nasuwat sa una, murag, pwede man to magamit ani. Yes, Pasabot nindot exactly. ang recall. Yeah. Na siya i-recall. And naki mga, let's say, 10 songs, and each song, pwede na nimo kuhaan og lyrics. No? Nagani uban na, nakay usa ka kanta diri na sa kailain na kanta na suwat diri. Pwede man ni siya Sagol. masama. So, Kaya. na yung mga inana. So, mo depende gyud sa sitwasyon. Dili gyud siya kanang nagikoy. Nag-proseso yun. Oo, basta organic. Ang tinod. Wala na kanindot anak kay you let your environment dihara ka mo kuha ba? Kung asa ka na unsay imong state, sa imong mind nya. Yeah, dihara na ka manginhas. Wala ba kay mo kuha ra man panglitan kanang lakaw ka nya nay ato kag coffee shop. Adungog lang kag random music. Yeah, go innate naman sa nato na sa songwriter na mo come up with something. Usahay ka nang maminaw kag na kay madunggan new music. Kanay nanay mong gi-example na nakas coffee shop. Uy. Nya nakahunaw na kag line angle ba? Lagi kana Ana nya iniguli nimo mahinduman nimo pasabot nindot siya recall. So na masuwat na nako. Pero usahay, lo nindot lagi to pero abot kalit sa ganito. So pasabot di siya. Dili kay siya kusog og recall. So dili nimo siya pugson. Pang sakto. Nya mato nanakas Manila to embrace po kakanta mo na to dito na ko nakadungog sa dili pa to kay ako nakadungog ko ninyo to be honest 2005. That was the year na we released Embrace. Okay. 2005. Okay, so nakadungog ko inyo 107 sa Ormoc mo siguro to. Mo na to ni research na ko First of Summer. That's when I just started to become a drummer ba. Drum niya. Mo to ang mga Ako sad.
first first 10 songs siguro na I learned in my life sa drums. Usa na First of Summer, and ang Endless a Silent Whisper is shout out ni Siki sa may naghimas Janjan. Janjan Mendoza. Paitira ni mo dyan kay mo dyan na ang ako ang sa tawag na kanang bar ba na kung masibra gani na kumayo na kung gamay. So grabe sad gid si Janjan. Not only is he a great kanang sayang instrument, pero songwriter man gud sa good. Kanang na siya nuances in terms of kanang very tasteful, very intentional ang iyang placement sa iyang hapak. And nihawa naman sa Jeros ato kay ni focus sa iyang career. Law. He was studying para lawyer naman siya ron. At that time kanang studying ba? mobalik siya so nag-fork in the road sa Jato. Pero luckily kailan naman nila Janjan daan because of kay Glitch. Gikan pa pang muto nagkailami ni Janjan through sila Bubop kay si Bubop Pavement. Shout out Pavement. Pavement. Yeah. So si Bubop, I've known him since high school. And then nagka-amigo mi nasamot pag yung nagkaila kay pag college kuyog sad mi sa fine arts. Barkada niya. Moto na ila-ila na ko sila Janjan kay sige man skate. Skate niya. Kato lagi Glitch. Banda sila. So kanang dito na ako sila na ila-ila tanan. So pag decide na ni Jeros na mo pursue siya sa yang career, first choice good na mo Janjan. Gikuag yun na mo siya. Storyanan mo dyan ni drums. Na may mga times good na si Jeros at that time dili siya makatukar kay daga magbanda si Jeros. Good. Kuwan pa siya. Sheila pa siya to, di ba? Dili, wapay Sheila. Herb, dili, Herb sa niyang Junior Kilat. Junior Kilat and Left of Center Punk. Na siya banda na punk na banda Left of Center. Nya reggae na nya nitukar sa siya hardwood kuyog ni Sir Jonks na ano. So dagan kay siya racket ba in being a drummer. So nay uban shows usahay na di siya pwede. So si Janjan mo session na mo. So eventually katong nihawa ni decide si Jeros na mo step back from the band. First thought good na mo dito si Janjan. Ba naman sa sa mga songs. Yeah, timing sad nindot sa dog timing na wala na say Glitch. Niundang sad si Janjan sa Capsule katong banda nila sad ni Bubop after Glitch. Yeah. Kabaw mo ko Janjan ganahan man sa gyud og music. So pagtawag na ko ni Janjan, sugot siya dito. So thankfully sugot siya. And it changed, I think him coming into the fold kanang helped me a lot as a songwriter sad. Moy dako kay na contribution even with sila John kay na usab gyud ang amoang mindset. Kay mas mo angay man ka mo step up kay maayo man. Glitch na gunda si I mean, diba? So mas nagid. So muna embrace 10 songs, then after mora na inyohang agreement sa EMI, and then you guys are independent again? No, we had a 2-album deal with EMI when we signed. 1+1 ang tawag nila. 1+1. So, ang 1+1 na deal kay sige, na mo yung album, if it's successful, na ay choice ang label. Well, if it's successful or not, ang 1+1 na deal kay kanang kung successful ang album, himo taglain. I give you a better advance. Kung dili gani successful ang album, okay, pwede na mo uli. Pauli. Yeah, successful man. I mean, thankfully, it did what it did, and then it pushed us forward. So kanang so natagaan mi gigayon na kato ang next album was Under Southern Lights. Mano tong na Guillotine? Dili. Guillotine, Fight is Over, Evidence. Mano tong peak ninyo? I feel. Yeah. I'm pretty sure na pa may peak siguro pero kato na time, mano to ang household name na ba ang Urbanda ba to siguro sa mga rock and roll na mga personalities like me ato na time sa banda jud na kuan. So mo na to ang Under Southern Lights.
And pilam to kakanta na po. Napo gyapon. And I think I remember In all honesty mo na napo pirmi among albums kay nagsugod siya sa first album. Napo ra sa Napo. damong gihimo na songs kay mura man sa damo ma-afford. Mm. And then Oo, just to stay makay-kwarta. consistent. Oo, ano okay. lang, Ang sa una man gud kay kung maghimo kag album it's normally 12 songs, 15 songs. yes. Ana man ang mga album sa una. Kami ang ma-afford man namo para LP siya or kanang ma-consider siya album dili EP. Minimum of 10. 10. Ah. So, naghimo mig 10. Kay mura mo ma-afford. So, for consistency sake, Yeah. 10 lang. 10 na lang. 10 na lang tanan. And I remember, kita ko sa mga post ninyo when you guys were making that album, you guys rented? No, that's for the third album. Apparition na to. Okay. Katong kuan dyan mo, himo dyan mo balay dito or studio dito somewhere in Busay? Ang Apparition na album, gibuhat, but we after those two albums, so Embrace ug Under Southern Lights, among boss sa EMI ni Hawa. Nya sakto sa timing paghawa niya, manamong kontrata. So instead of re-signing with EMI, kinawa naman mo boss. Ni-offer man ang MCA. Ang MCA Universal. Universal Studio. Universal. MCA Universal. Okay. So ni-offer man sila namo kay amo ang original A&R namo na boss si Kiko Guevara. Nibalhin man og MCA. Ano siya, manayin yung kontrata, balin mo diri. Gana mo balin, mo offer mi ninyo. So, kami sad, sige kay kailan naman daan? kami ina naman may good ka na murag creature of habit mi ba? Ano mi sa mga tao na kanang murag we've had good working relationships with. So, kay nana ang trust. Yeah, at least siya sad kaila sad sa namo ba? So dili kayo dako kayo ang among adjustment moving to another label. So thankfully na sad among boss dito si Ricky Ilacad sa MCA butan man sad. Actually, to be honest with you, si Ricky Ilacad became during my entire stint being in Manila, in a lot of ways he became a mentor. Yes. Nako. And grateful kay ko niya kay murag dagan kay siya mga nahatag na advice nako outside of music, how to transition outside of being just an artist or a musician. So grateful kay ko ato na transition sa MCA. And then mo to nag-Apparition mi. Mo na to inyong last album, di ba? No, nami 2 albums with MCA. So Apparition ug Esoteric. Okay. Ang Apparition inanasad kanang murag kanang pinapresyong ayaw ba mga imig budget na creative kay para inana lagi mi kanang murag okay ra mo good na kanang wala ni tanan. Kay at the end of the day we still just really enjoy writing and performing. Yes. All the business stuff and all the kanang mga showbiz okay may pakiana. So kami sad kung unsay naa din mo ina. So pag offer na mo na mong ganamig budget para kay mo kuha mig balay. Ana ganami mo record o ginani. Nisugot man murag sugot. Kanang patay mali ra gud. Ano sa mga kanta nga niya to sa Apparition? Gravity. Gravity. A Call to Arms. Sa Apparition mo to. Gravity, A Call to Arms. Ano to yung single sa to? Ang gawas. Siguro do. I forgot another one. I think we released another one. And then Moto. And then the last one was Esoteric. ang katong balay sa Busay kay balay to siya ni Randy Paez sa Power Spoons niya. Ni padong na silag balin. Actually nindot kay timing kay na siya 2 months left sa iyang kontrata para atong balaya. Pero he needed to move out kay mabdo si iyang wife. Padung na mga anak ba? So they needed to go down para doon sa city. Yes. So sabi, kamo na lang continue ni balay before ni Gubon. Kay Gubon man ang balay ug ang kay gipalit naman ang yuta kay muunog commercial space ba. Kamo na lang continue. So among gibuhat, so sige. Kami renta. Kami continue sa rent niya. Amo siyang gihimong
2 months mi dito. Nipuyo mi dito 2 months. Ang master bedroom mo among gihimong studio na aditon drum kit si Ayan Sekong ang sound balloon mo ni supplement sa mga gamit. Ana tagaan mi og gipauslan mi ni Ayan Sekong og drums. Ginana nya ang master bedroom igawas mo kay kusina man. So dito gibutang ni Jan yang home recording na setup kay demos man. So demo studio to. Demo studio niya. Songwriting gid siya. Okay. Sa ang living room, ang sala, dito mi nagbutang og mga katri. So kami upat dito mi nangatug sa sa sala. So so lingaw kayo tanan mi na yung mga kanang mga inflatable beds ba. So nya murag gyud siya trabaho kay during weekdays 2 months mi dito, weekdays nara mi dito suwat trabaho na yung schedule. Pero weekends mga naog mi ato mis mga pamilya. Either Sunday kamo balik or Monday kamo balik. Sunday gabi balik. Para inig Monday trabaho na sad. Lingaw sad kay kanang nakas bukid nya ang mga barkada, ang mga amigo. Manaka. So tambay so maka-add sa environment sa nimo sa imong mindset sad it was a really enriching na experience as a songwriter eventually mo to among na release. You mentioned when you write songs at that time you were young and dumb. And now that Jacob is naabot sa mong kinabuhi and how did it shifted your perspective in life and in songwriting in general na moto nag-hiatus on my end. Okay. When my son was born 2012 I was on tour. Tanduay first 5. So it was a whole year na tour good tibok Pilipinas. Kuyog mi sa parokya, Wolfgang, Kamikaze, ug Rico Blanco. Kami. Although it was grabe kay siya na experience kay lingaw gyud kay siya na fun experience gyud siya pero nagug kay newborn. Yes. Ang akong hunahuna na buwag kay newborn man siya. So ako kanang tukar lagi ka pero ang akong panghuna ganahan ako muli. Yeah, and kato pa dyan na time kay of course Tanduay. Inuman yun. So it was sad fork in the road. Na kanang rock and roll ka o mapapa ka. Diba? So wa kay na ko ma-enjoy gid siya in full. Ang kato na tour. Enjoy man. I don't get me wrong. It was fun. Pero mura siya it was a one big bachelor party. Mura siya sige bachelor party din ako before ko full time ani. Okay. Nabuwag man kay every time makauli ko kay murag or na ako on tour kay kanang guilty sa ka ba? Kay murag crucial man kay newborn man. Lagi. So Lalay was feeling the same thing. Si Lalay was actually pregnant during the time of the tour said. And then so kanang ni-add gud siya sa burnout. So by 2015 by after that tour nagsige na mix storya as a band na kanang so na padungdung na yung dungdung pero hints lang na kanang hindi naman ni so sustainable. In all honesty kanang ni-decide yun na sa paabton lang sa natog 15 para 2015 15 years. 15 years. So unsa man to na year na katong 2015 na ni kuan na ka to na sa pag 2012 good. So na pa kay 3 years. No, actually diliman enjoy man jud gyapon tokar pero kanang mo lagi na for the longest time ang akong focus ang banda ra man gyud. Being an artist, being a songwriter, tukar-tukar kanang pero karon nabuwag naman kay na may pamilya. Yes. Na nakay anak ba so edad sad part sad na saka sa nimong edad so kanang it's not the same anymore ba. Dili na siya pareha sa una. So imong priorities mo change man gyud na. 'Di ba? So kanang
mo evolve man sad ka, Mm. di ba? Hopefully you do. Di ba? Yeah. So kanang so naka-decide sad mi. Muna nindot kayo gani kay why away. Mm. Murag mutual ra sad mi nindot sa namong storya sad. Sige, 2015 celebrate sa atong 15 years and then kanang yes at that time sad after the following year si Janjan ga process na siyang papers. Okay. So, work timing na Oh, dito kanang nya si Lalay mo lagi mabrus na by 2014 ni undang naman si Lalay na mo. Kisa man yung base na to? Si Russell. Yes. Oh. Yes. Okay. So, prior to the 2015 show, nakatong Endless, na last show na mo, Yes. last show, before we went on hiatus, for one whole year, since 2014, wala nito ka si Lalay, kay bago ra man siya nanganak. Di ba? So, kanang, wala na gid kanang paduong na gid siya kanang ano ba? Nibalik lang sila like tukar para ato na 15th year anniversary og Endless na ano. So, Yeah, ato na time, tukar mo to. Hayatos na. How was it? Sa may feeling ato? Wala ko gig. Or sa may lipay sad. lipay. In all honesty, lipay ko like for the first year. At least you get to I mean, it was spend time it with was a good Jacob, breather. It was a good breather. Yeah. Kanang at that time I focused myself being behind the scenes. Kay by 2015 na establish na namo ang among management company man. So we put up a management company around 2014, late 2014. So by the time ni transition me after atong show 2015, kanang nagtukod mig management company with Carlene Panganiban and si Lord, 'di ba? So ang NMG. Kisa may manage ninyo ato na tayo aside sa inyo ha. Na pamilya. Wala sila lang. Kay si Alex left 2014 sad. Okay. So dungan sila nilalay actually. Timing rajudita nandiyan. Timing na sad when Alex left moto ang nipuli at that time si Carlene, who's our manager, our business manager now, si Carlene was our road manager. Yes. Si Lord kay siya amo ang head roadie. Karon pag hawa ni Alex, sabi ko ikaw si Carlene, ikaw na ang business manager, si Lord ang road manager. Ana niya nagtukod mi og kanang management company. Kay gikalan may migresibo. So we had to register a company na management kay kumukuha ka gig mo. Gikalan naman ka mo submit og resibo. So it was actually out of necessity na maghimo mig management company. So self-manage na lang ta. Taba mi Carlene, sige mag-partner ta niya. Ikaw na may business manager niya, si Lord kay mo road manager. Niya among girehistro ang NMG. Moto niya ang first artist under us was Urban Dub, of course, and then Fast Pitch, Autotelic, Sirens, sila Nick, and then Faint Light. So taga Manila na sila na banda. So moto ang original na roster sa management company. Yeah, karon. So pag 2015 pag undang, mas ni-focus ko sa management side. Gives me time to spend more time with my son. Moto during that time na at that time among focus ato was Autotelic because ang Autotelic was doing really well. We got them signed to a label. They were very successful also, especially for that first album nila. So we're very proud of what they were able to achieve as a band as well. So lingaw sad during that time. So mga 15 to 2019, wala na kay gig ato sa Urban Dub ato. Wala. Except sa 2018 kay you guys. 2018 nagbalik. Actually pag after a year ngatol na focus na ngatol ko gamay nya mong ang Autotelic man good was still I got them signed sa MCA. Gyapon. So I was still dealing with moto na mentor na ko among boss si Ricky Ilacad. Okay, I was already focused more on management, so often kaayo na ako sa office.
makigstorya niya nya manghagad siya nako coffee, kape, storya. So because I really wanted to learn about the industry, about ang business side of things. So pag inana nanguta na siya somewhere along the way na siya nagsusulat gasuwat magyapon kog kanta. Ano ko, suwat gyapon. I mean, di man na mawa. Diba? Mura siya kanang na kay mga kanta. Sabi ko, nakasad. Ganahan ka mo record? Ano ko, karasad. So, mo na ito yung mohang solo? Ang solo. Siya, ano ko, pilang mga kakanta na ka? Kung ako'y 5, ganahan ka mo record? Ano ko, pitisad. Lingaw sad. So, mo to, tagaan ko niya higayon to record an EP. Okay. Mo to ang A New Strain. Pag 2016. So, a year after. 1 year ko na way gibuhat. In 2016, you had your solo project. 2016, then I would assume 2017, you got gigs here and there. Here and there for a whole year I was playing, and then eventually 2018, pag 2018 nagsige na mig at this whole entire time si John was doing his own band sa Cables in Space. Ang kabanda niya, ang drummer na mo karon si Sam Saludsong and si Russell. And then at this time si John was putting out his song sad niya. He was mo sad part sad sa NMG sad ng Cables in Space. Pero siya ikanta. Siya na inikanta. And then, for some strange reason, na inahitabo na we needed to play an acoustic. Murag na-invite me og kaila. Lisod i-recall pero murag mo'y sinugdanan. Na kaila na mo was celebrating something niya. Ni-decide mi ni John na tukar mi ba? Pero acoustic. So kami ra duha, mo to na Gab and John. So mo to na ang start around late 2017 na. Okay. And then so we started playing again kami duha. And then eventually ni appeal na mo si nalingaw mo mi kay amo gibuhat kay amo ang mga kanta among gi-rearrange into acoustic versions ba. Nya mo to ni appeal si Russell. Nya eventually sige mig ana tukar mo to na ni offer na Urban Dub na mag-reunion 2018 for the States. Tawag mi ni Janjan, tawag mi ni Lalay. Game man sila. Mo to nakaabot mig States. So, first time to ninyo sa States? First time sa States. And then, we did a tour there. We did 8 shows. We did the first 5 shows was with Rico. So, Rico Blanco? Rico Blanco. Yeah, the last 3 shows, kami na lang. And then, pagbalik, marasad. Ila-ila na sa... Ila-ila, kinabuhi. Yeah. Gi-offeran mi og Coca-Cola Coke Studios when the first Coke Studios came out na event. So Gabin dyan. So, sige, tukar ta. So kay ang ano nila was to be mentors man sad sa. Okay. So kami sad ang na-assign na mo gani atong time kay the Ransom Collective na band. And then of course we kind of wanted to do it and perform. So game na sad me. And then eventually si Lalay na settle, we played a show in UST. Okay. UST. Si Lalay ni Tunga, ni Tanaw ba? Ni Tanaw. Never intending to play. No, wala, di Tanaw lang siya. Tanaw lang siya. Ni Kuyog lang siya, ni Tanaw. Kay taga Manila area man si Lalay, Puyo. Nya Tanaw siya, nya reunion may stories lingaw. Nya nangaon na mig bulalo. Na sikat na bulaluhan man diha dapita. Nya nagsugod og binuang na ganahan ka mo tukar balik. Sige. So nami usa ka show na sige kay tukar. Pero wala pa mo nag-announce-ish kumbaga. Wala. I mean, everything that Urban Dub has done for our entire career, it's all organic. Organic kung asa mi ibutang, di harasad mi. Kanang murag not thinking of anything, kanang mas natural man good, dili pinugos, but when it comes to work, trabaho gid. Pero
ang opportunities that come our way, it's always kanang so when Lale came back, nalingaw ra sad mi niya, she played her first show again, mura mall show ganito. Tokar siya niya. Di pa gani urban dub, Gavin John. pa. Tokar siya niya, mura siya, moody ni ang murag gimingaw din siya. So ni Spark na pud balik Spark, iya. I mean, and then so eventually ana niya, si Russell has been performing with us for the longest time, playing bass sa Gab and John na setup. Niya, si Russell has been playing for Urban Dub since 2004. Yes. Kanang murag relievo ba kang John. So appeal na lang. Extra guitar. Kay it's a family thing. Exactly. Actually, Urban Dub is a family thing. Yeah. More than ang important for all of us is the music. The music that it's more than the individuals in the band. So there's the Jed Honrado era, which is birth. Jeros. Jan. Ang karon. Pero everybody's still family. Everything is everyone's family. Pag ato na mag-state, si Jed ni Tokar, he played with us in Chicago. Si Jeros, whenever we have shows in Manila, big shows like sa Endless or anniversary shows, or when we released the Influence na vinyl 20 years, Jeros performed. Inana ba? Si Jan naghimo siyang event dire na reunion, katong Urban Dub reunion. Tokar gyapon me with him. Kanang it's a family thing because it's the music is bigger than the individuals. Yeah. Kumbaga, this is a collective thing. Mura ginana. And everything kanang I was about to ask kung unsay next projects, but I'm pretty sure it's gonna be organic lang gyapon. Unsay di man gud mawa. Inherent man gud namo tanan personally ang musuwat. Suwat yun. Suwat. Regardless kung nindot or bati. I mean, it's practice. Yes. Kung mo release mo yung bago, although nami plano, pero inana lagi organic. Yeah, it's not something na deadline na especially now. Okay, wa mi label. I mean, wapa. Dili. I mean, wa mi label, so ga-enjoy ra pud mi. We're at an age now na kanang we're not here to even before we weren't competing with anybody. True. Kanang murag we just like writing songs and putting stuff out there. We're not trying to be the biggest band sa Pilipinas. Lingaw ra mi kung asa mi kutob diha ra gid mi. Di ba? Pero dili mawa ang passion in terms of songwriting. So it was like that then and it's still the same now. So we just sige ra migsuwat, sige mig pre-prod kanang kung nainindot mo gawas din nainindot, kung nami feel na ganahan na mo murag good enough for us to put out, then nami pagawas. So muna na karon I noticed that you've been visiting Vince Lucero. And you've been recording songs there Sa Epicenter. And how many songs you already recorded? Half a song. Half a song. Okay. Only kaya naman when si Vince became partners with my brother, si Josh, murag, I mean, naman ko yung mga kanta. And then I kind of just wanted to record. Naman ko ito time na I was here for a month. Yeah. Kaya mag-ana-ana man ko dire og Manila, di ba? So, naman ito time na dugay ko na dire. Yung markog na ko yung mga kanta, na board ko. And then Vince had a studio and I asked Vince if I could record. Vince was nice enough na, sige, ano dire record? So, okay. So, at least you got half a song na. I have half a song done. Pero, kanami, para na kumugod ang music and songwriting is supposed to be fun. It always has to be fun. It's not work. Yes. So, kanang, kung feel na ko musuwat or mo record, I'm just blessed na kanang na yung mga friends like si Vince na kanang they have those kinds of facilities na kay ako wag ko until now I don't have a studio, I don't have home recording equipment. Kanang
I've always maintained the murag old school ba. Mm. Okay, this is how I know how to do it, man. Mm. I like writing, and then when I'm in the studio, that's yeah. Mm. Pero I don't have my own studio, kay kanang di kay ko it's gonna feel like work to me now. Mm. You know what I mean? I mean, you can buy this and just play around. You know, you never know. na my phone. True. Sa phone, Yeah. sa phone ra. I Yeah. mean, I subscribe a lot to Recall. Kanang mo siguro sa akong process. Kanang kung ako yung i-voice record na ako yung idea and then I recorded on my voice notes. Ana, the next day, kung paminawon ako, Nindot naman day. okay. Mm. Usay, nindot kay pila kay mo, nindot ka. Ini paminaw ni mo, ini kung sound eh. erase. Imagine na. Na. Well, again, thank you so much. Hey! That Sakto ako Sir mga Gab. tubag. Kayo. Kayo. And world peace. My This was fun, Joe. thank you so much for gracing me this opportunity to have conversations with like ikaw usa sa mga look up yun ako when I was Nga naman. I don't know, because of first of summer dito sa plaza, dito ni spark na nga akong I want to learn how to play this song, ano ba. And it also naka-create man sad siya og kanang life namo dito sa Ormoc na kanang alright, ikaw migo, ikaw bassista, ikaw so let's sipra this song. So it really gave us a kanang outlet ba na to be creative through your songs, and then of course through that ni develop na po mo ang our own songwriting skills and ana trickle down to nabot ko na cookies na ko, so kanang ana ba, so Muna, with you saying that, lipas ako na kay I've seen the community that you were able to build, right? Ang career that you were able to build. So it's very inspiring also to see the movement na imong nabuhat. Diba? May ako imo personally. So thank you congrats guys on that. And then I just watched I told you na nindot kayong inyong video ni Dice. Na edad. Yo, shout out to Dice. Yeah, Decidido. I mean, actually, I really enjoy watching everything that's going on in Cebu in terms of the music scene. Kay out of touch kay ko ba kay I'm the old guy. Yeah. Tiguang naman ta kanang murag I'm not, but I enjoy a lot of the bands and the younger musicians that are coming up, regardless of genre. Yeah. Is the song good? Right. And then kanang murag it's very encouraging to see, and then mga new movements like what sila Vince are doing, sila Josh are doing sa Epicenter, and everybody else that's actually contributing sa scene, because like I always bring it back to kanang unsay nabuhat ni Sir Jonks ug nila Mikmik when they put up Backyard. It's very important because they created a culture sa Backyard na brought musicians regardless of genre together ba. Nya mo yung pinaka-importante na message na I guess that I've taken with me na kanang murag mo bitaw hantud karon kabantay ka mga kabatch na musikero kay suod. Kay di mi minid ako inana na culture ba sa gibuhat nila Sir Jong sa Backyard, sila Islaw, the guys from Sheila, sa Power Spoons, sila Bubop, ang Smooth, Amba, mga taga Backyard na kanang murag nasuod gud mi, and all the bands that came from that stable. Na kanang because everybody was learning from each other regardless of genre, gikan sa reggae, ma-punk, hip hop, so lingaw sad gid siya na and I'm hopefully we see more of that sa current na crop of musicians or artists that we have there sa Cebu. Okay, talent wise na naman. I mean, right now if I were to observe ang current, medyo cliquish siya, and since it's very accessible na ba na mo record on your own, so there's a lot of bedroom artists, and what we're lacking siguro, well, actually shout out to Apollo Sports Bar, sila Jan Leo, because they
they created this mura siya kanang kung sa banda-banda pa outpost ana. And sa hip hop scene, they're dubbed the home of hip hop. So shout out nila John Leo of Apollo Sports Bar. And aside from that, murag kanang unsa pa may mga sa banda na side mo na ang Muy ako kuwang na to. No? Watay karon. wala na Ronnie's, walay places like Artist Days before, way Chakwagon Grill, way way Kowa. Outpost, Kowa. Kowa, So Handuraw. Handuraw. Naamang yun, pero yeah. I mean, those were places that really honed these bands ba. yeah. Mga productions Yes. like Escape Artists sila sana Sila pa siya. sila pa siya. I mean that helped a lot. Skinny Buddha during our time, Skinny Buddha. So more ka ng especially for the band scene. Wala pa. Maybe hopefully you hopefully. know. Na- Hopefully na yung kanang murag dato diha na hilig music na kanang ganahan mo. Tabangi ni paliw. Baka naman sa Maminaw diha. Hi Crawl. Dagano yung mga dato Junix, Flame of Cartel Studios, dato kay ka taga-imig kuan space. Bobo. Actually si Randy. Randy. Actually si Bobo naniid na ngita na siya mga Mo lagi space. I'm excited for what Pavement is doing muna. Lingaw kay kunin Bubop karon sad kay he's in a new phase na sad sa yang pagka-musikero niya ba or his love for music muna. Kanang go-to kay na nako Bubop og advice kanang when it comes to kanang mga musical stuff. Ana kay very straightforward man siya. Ayo katawanan gina siya mga kuan sad ganang murag mo make sense sad ba pero Yagi niya binuang pero bitaw no. Yeah, how he delivers it was like bitaw no. But anyway, thank you so much. Thank you, guys. Gabo, for again giving us this opportunity to have a conversation with you and sa mga naminaw karon, where can they follow you? Instagram UrbanDubPH, I think. Nya Facebook /UrbanDub. Di kay ko techie pero Facebook /UrbanDub. Kana. Mara na siya. And again, if you guys are still listening to this, it's been an hour and 20 minutes. So if you guys are still listening right now, don't forget to like and subscribe and click the notification bell. If you're listening on Spotify, go ahead and drop a comment. Need that dito. And if you guys want to follow me, do give me a follow. A Life of a Bi podcast on Facebook, YouTube. Pro kay ka na. Man, I've been doing this for like 33 episodes. So. Hey vlog, welcome to my guys. And yeah, so go give me a follow. And you guys, see you guys in the next episode. Peace.